بینەرو تەماشەبانên بەربان TV ئەف دەم و هەموو دەمنوا بەخێر و خۆشی بێ. دەستپێکێدا ئێڤەرا چارشەمە سۆڕە یا سەر ساڵە برانمە خوشک و برانمە کوردین ئێزیدی جەژناوە پیرۆز دکن هێدیا ساڵەکە پڕ خۆشی و بەخێر و خۆشی بێ لەسەر مڵەتێمە یەک کورد لە هەموو دنیایی ئەف ساڵ بەخێر و خۆشی بێ. ئەمێ بێ هەفتەیەژی ئێبارێ ئەمێ وانەیەک دن یا زمانی کوردی ji bo hewayên hêja pêşkêş bikin û her ew jî weke bijîn dirêjî pêdana bi waneyên me yên yêberê îro waneyên li ser amrazên lêkdar di waneya hefteya di dersa hefta borî de heftiya borî de me rista lêkdayî me ji bo hewayên hêja şirove kir. Emê bi Kurtî carek dîtir jî bêjin rista lêkdayî. Ew risteya ji durustên sade yên serbixwe yan bêhtir ji durusteyan pêk tê û peve têne girêdan bi alîkariya amrazên lêkdar. Me destnîşan jî kir amrazên lêkdar çemin yanî gelek amraz zimanê Kurdî de hene yên girêdanî me ji were girêdana hevoka an yan risteyana em ji war dibêjin amrazên lêkdar wekî ku û çurkî yan jî li gel me çend peydên wisa hinek ji wan du peydê jî yanî piştre dûvre paşî ev hemû ji warin dibêjin amrazên lêkdar. Emê niha li ser elkê amrazên lêkdar biaxivin yanî ew jî gelekî giring e di rewanbêjiya Kurdî de yanî belkî ji bo astên piçûkan ne gelek giring bê beş ji bo wan kesên ewên nivîskar ewên helbestvan ev wane gelekî giring e ji bo girêdana risteyan ji bo girêdana hevokên Kurdî û her wiha emê erkê wan jî bidin xuya kirin. Me çend nemûne çend mînak me nivîsan me emê bixwînin û li paşî şirove bikin ji bo ew. Aşîqî û dostayetî armanc û hêdiya gelan e. Helbestvanekî Kurd yê goran dibêje ne li şar ne li dê nemdî kes wek tu ciwan bê. Ev dê yanî ne li şar û ne li gund ewa bi zaravê soranî dê ewa dibî dêyekan ewa gund in. Ne li şar û ne li gundan nemdî kes wek tu ciwan bê. Dijminê faşîst bajar gund dar û daristanên Kurdistanê tavil kiribûn. Şêrwan nehatibû xwendingehê çunkî yê nexweş. Axaftineke baş bêje yan bêdeng be. Baş e ev hemû heger wisa em dibînin bêhtir ji risteyekî durista bêhtir ji durista pêkhatiya yan jî durista neyan bêhtir ji duristeyan pêkhatiya. Em li vir bibînin aşkî dostayetî armanc û hîzî. Ev çi ne? Ev vê dirê ev ji va re bîyîn me ji bo we ew giriya navê giriya hevalnav me ji were di waneyên berî de şirovekiribûn ev girê navî ne girê navî ne.
بدي بأركي يعني نتهني أمراض اللي قدر رستيان تبقريدي هروها جري ناضي جري هفالكار واج تبقريدي الفيدريدا بأركي بأركي جري ناضي درابي هذا او أمراضك اللي قدرها ودفردج أمراضك اللي قدرها van her du rustan aştiyu dostayeti armancın hiyya gelen eve giredi. Başa tişbirste karibiji aşti armanca gelen aşti hiyya gelen yani jabo bihtir çend ramana beşi drastayı da وكنت بكي أضع أمراض اللي قدر جبو كورت كرين جبو روان بيجيا زمان جالكي بيتديار هنا وقت فيرس دا مدد اندكاري نجي آشتي آرمانجا گلا دوستایی آرمانجا گلا آشتي شيجا گلا تجي ليشونا با آرستيان بيجي آرستيان ما كورت كرين ما كرد درستيان با لي أواد جريناوي تبا جريدي اف مگو پارچه هلبستك يا هلبستباني كرد قورانا بالصورانية بيجي نل الشعر ونل الدي نل باجار ونل كنت نمدي كسوك تو جوان بي نل الشعر ونل كنت افجي جري هفالكاري اف جري هفالكاري وبأركي تمام كاري كاري بي رابونا باشا في رستيدا رستيدا دجمني فاشست باجار وجند ودارستان من كردستان كامل أجي باجار وجند ودارستان أفشنا جرينا فيها لهروها هاتيا كافل كرين كلبون أو كاركي بيبنا بأركي بالكارجي اف جرينافي باجار وجود دارستان بأركي بالكارجي درابن دفي مناكا تتردان شيروان نحاط بخندرقه چونكي يه نخوش يه نصاب بلين اف شيروان نحاط بخندرقه اذا رستك سردخويا يا صادقه چونكي يه نخوش بو او جي درستا هفاتي جريدان بذرك بچه هاتا جريدان چونكي او ان چونكا هركي جاركي او امراض اللي قدرها اخافتنك باش بيجا يان بيدنقا اف درستنا اخافتنك باش بيجا بيدنقا يان بيدنقا اف بالرياضيان او جي امراضي اللي قدرها اف رستيا هني متابع لنا افجي جدر استيان سردفا ين داخوازي كارين داخوازي بيكتي وأبا من شيروان نهات بخندرقه چون بيه نخوش ام هناسيا مالفيدري بتيبين صور ما دستورا وي هناسيا وي ما جبو هواي مديسيا امراضين لقدرشنا دستورا وي او بيجا يا دو تريبان يا دو جريان يعني دو رستيان ايك باك ريدي دو بيجي يعني هذا جريد يعني وبيجي اشكي دوستايت الارمان ويدي بيجي يعني جريا دو جريان شي هذا جريد يعني دو رستيان ايك باك ريدي هل يكجبو جلك ما بس تنجدا تين بكاكي جبو جلك
ما دەستێن وەک divê ستەیدا ئاشتی دۆستایی ئامانجییا گەلان باشە دژمنێ فاشست باژار گوند و دار و دارستانی کوردستانی کارکردن باشە ji bo gelek mebestan yani her wesam weke me gotî amrazên yekder amrazên yekder hem di hin cihada me dîtin yani cudahî di navbera amrazên yekder amrazên pêwendiyê de çi ne yani me di waneya binî de meşrabeke pêtînîna an her car dubare bikin destûr ew bêje ku du pêdivan yan du giriyan yan du risteyan bê vekirî didê her yek ji bo gelek mebestên cuda em ciyawaz têne bikaranîn. Başa amrazên lêkder jî weke me gotî amrazên lêkder wek me gotî û ha me got û wek aştî dostayetî û ke weke bêje berî lê me diwaneyan zî de me got welat Şam şekire lê welat şêdî başa berî lê yan yan jî Türkiye wisa Türkiye ji bo ne ji bo gelek amraz hebûn me himetwar me nivîsibin ewa weke bêje bênca înca paşî du zilam em pişt ram ev hemû ji dar re dibêjin amrazên lêkder yên du peyvan yan bêhtir e du girêyan yan bêhtir e du risteyan yan bêhtir peve girê dike ji bo mebestên cuda cuda tê bikaranîn. Em ên hewl babetekî dîtir yekî ew jî girêdayî amrazên lêkder e ew jî di amrazên lêkder hene jê ew di amraz bi wekî çi tên bikaranîn wekî cênav cênav ji war dibêjin cênavê lêkder cênav yani cênavê lêkder ha û ku em ê hindek nemûne ji bo ban deyîn ew xortên ku ji bo milet ku ji bo milet
دخبتن سرفراز أو خوتن وجبو ملط دخبتن سرفراز أو مامۆستای و پێشمەرگە بوو دەبوو هاتە شەهیدکران. ئەف کەچە و دچە خوێندنگەهێ ببورن پرۆبلێمێک چی بوو؟ ئەو پەرتووکە لەسەر ئەو پەرتووکە بوو لەسەر ماسەی و لەسەر ماسەیە یان نا ئەو باژاڕی و جادەیên wê zor yê ciwan in. Rewandoz ya paytextê Mêrnişîna Soran bû Soran bû bajarekî bajarekî xweş û dilvekera. Baş. Em ê werin li ser me got ev ka û ku wek bêjî wek emrazên lêkder jî birwila xwe dirabê her wiha wek cînat bi taybetî û piştî naftê piştî ew naftê an piştî tiştekî tê weke lêdire ew xortên ku ew mamostayê ku ew keça ku diçe xwendinê ew pertûka ku li ser masê yan na ew bajarê ku cadeyên wê zorî yê xweş e. Rewandoz bajareke ka paytextê Mêrnişîna Soran bû. Mêrnişîn bi Kurdî ew jî yanî mîrgeh e. Gelek mîrgeh li Kurdistanê hebû yek ji wan mîrgeha Soran bû, mîrgeha Botan em Mêrnişîn an mîrgeh her du yek in. Bajarekî xweş û dilveker bû an dêgêr in. Baş e em werin divirtin. Ew xortên ku ji bo milet bixebin serfiraz in.
ئەو خۆرتێن سەرفراز لڤیدرێ چییە گریا ناوە گریا ناوە گریا ناوە ئەو خۆرتێن سەرفراز یەک و ji bo milet dixebite ئەو مامۆستایە و پێشمەرگە بوو هاتە شەهیدکردن دەڤردا چییە ئەو مامۆستا بوو یەک و لەڤر bi çi rabê ji li şûna bekird rabê li cihê bekird rabê anku bekir yê bikard rabê li vir de di stadyoyê de ew mamosta li vir de ew çiya yek û li vir de bi rola bekir rabê û bi rola nîhat jî rabê ev keçek û diçe xwendingehê hêviya milata ew keça xwendevan hêviya milata ew keça hêviya milata diriste ev çiya ev du rûstên sade ne ew keça ku diçe xwendingehê hêviya milata ew pirtoka ku li ser maseyê li ser mêzê li ser maseyê ya min e baş e li vê dirê ev ku û ev ka hemû bi rolê weke bêjî emrazek lêkdere lê bi rolê cihnav rabê ji bo navê pêşîyê li navê pêşîyê ev vê dirê ev cihnavê orta ye ev cihnavê mamosta ye cihnavê keçî ye ev cihnavê tiştekî cihnavê pirtûkekî ye cihnavê pirtûka min ew bajar û dadên li zor in rewandoz navek e navê bajarekî ye baş e navê bajarekî Kurdistanê ye rewandoz ke paytextê navnîşîna soran bû bajarekî xweş û dilvekir e em ê werin ji bo em ê çawa em ê niha destûra cînavê lêkderî em ê ji bo we binivîsin destûravî yan jî me bo fêrnasa cînavê lêkder ew peyva li cihê navê kesekî yan tiştekî bajar bî tê bikaranîn cînav lêkderî ew peyva li cihê navê kesekî yan tiştekî tê bikaranîn û pêştir yê hatiyan
باسكرين من الوقت دي ما جو أو خورتين شبهم ما بيشيدة أو ما بيشيدة أو ناف بيشيا كوهاتنا تمام إيه بيجي كو بيشتر يهاتيا باسكرين يهاتيا بحسابياتيا كده الرصا دور استيان هيك ده جريد ده و رستيا ده لقداي هيك ده بس أف وكا أف جنابيلي كاو يعني بأكيني أو جنابيلي درا أو كذا جنابي كسكي يعني تشتكي كيف كاراني وبيشتري هاتيا بحث كريم وكما قلت أو خورتين جبو ملط كو جبو ملط بخبط سفراسي أو كجا وديشا فندريه هي جالا تشتر بحثاوي هاتيا كريم پاشی ئەو هەڵباتە ئان ڕەواندۆز کە پایتەختە میێژوشیان سۆران بوو باژارێکی پڕخۆش دەستوراوی جێناوی لێکدەر ئەو پەیدا لە جهێ ناوی کەسێکی یان تشتێکی تێبکارانین پێشتر یە هاتیە باسکردن هەروەسا دوو ڕستەیان پێک بەگرێ دەدێ و ڕستەیە کە لێکداری شێوێکە دەکێ دەمێمە نینە ئەم وانەیەک دیتر شرۆڤەکن بتەنێ ئەزێ هەم ئەمرازێک ڕێکی ئەمرازی دیتر بژێ بچووکە ئەمێ وێژی ji بۆ وا دەستنیشان بکەین ji بۆ وا لەسەر دا ئامرازێ بانکردنی ئان ئەمرازێ گازیکردنی دوو کوردیدا ئەمرازێن بانکردنی هەنا هەنج وان ئەمرازا bi dawiya peyvanavekî vetigirêdan hûn jî lêpêşiya xwe di siruda meya kurdî de Iraqî bijê ey Iraqî her mal qewmê Kurd ziman naşikî danerî topê zeman ev vê derê de ey ev çi ye ev emrazê bangirînkirinê gazîkirinê ye baş e ev vê derê pêşiya wê hat ey di Kurdî de pêşiya bangkirinê de jî çav baş mamosta tamam de di Kurdî de her vê
وكجا دريانه وخورته هيجا أفجي دبي أمراض بانكريني لدبر دا أمراض بانكريني د دبشت ناغرتي أو دبجي كردي عن كردي 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 عن كردي هذا هني إنه هنا جلك وقت بيجي كشنو كورنو أو دور دا أمراض أو إيه أو أمراض أوجية بانكرينينا شاب باش ماموستا عمر شهاب الدين ببورا هناكي في بقالك بورين أزنابين سرسرة سركابات شبات جي بخير بخير أو مجو جبوكو أم مواناخا في درباس بكن مجو أمرازين دان كريني جانا كيشاوي وقتي وك أمراض أكثر بخوا جارك ديتر بنافي ويكسي آنوان كسي تباند ودو كردي دا تغيبي سيدا هجر للتيشير ولي جدا دبي هجر بناف بدبي جدا نبي درين في سيدا باشا قالك أمر عزيز عن كرني هنا بكرتاي وصا بو أمي دي أمراضي أف وانا ما نها بيشكيش كلي دبولا دهيديا دبولا دهي يا عندنا زمان أدبيات كردي يقول لدهوكي ما ببهدني بآرامي جوارا ورقران بلاتيني هديا دامك خوش بو تخوازم حتى حركي ديتر ام هر ببينم هر ببينم بخير وخوشي دا شبا ببيني بخير وخوش شباش